I ahu mai te kura kaupapa Māori o te whānau tahi i te kohanga reo o te whānau tahi. Nō reira, ko te kohanga reo te tuakana, ana ko te kura kaupapa te teina. Ko te ohi ake i te timatanga kia whakatūwhera i te kura kaupapa i te taha o te kohanga reo. Engari nā te mea i ahua ki haere, i ki pai te kohanga reo, i whakatau a whaeronda kia whakatū i te kura kaupapa i roto i tōna kāreti. Ko te kaupapa matua, ko te aho matua, koina te tuapapa o te kura nei, koina te mea i arahi a tātou i ngā mahi katoa. E rua ngā tau i nei, kua whakahaere mātai tēnei mea, kua tapaina te reo o te whānau, te ingoa, mo tēnei kaupapa. Ko te take i aro mātai ki te reo o te whānau, nā te mea he ua kia tautoki a tātou tamariki me he mea kore reo i te kāinga. Ka hiahia mātai hoki ngā mātua kia tautoki a tātou tamariki. Ko taku mahi ko tēnei mea te reo o te kāinga. E whakaako ana i ngā tamariki ētahi rautaki reo kia whakawhanaki o rātou reo Māori, o rātou reo āwaha hoki. I tō mata akumanga ka tākoro mātai ngā kimu i te tuatahi kia whakahikaka, kia ati, i ngā tamariki, kia oho aki te hinengaro me te tinana. Ko tētai kimu e pai ana kia rātou, ko tēnei kimu te ika ika. Ika ika kia kopi! Kāre kore. Ko te reo te mea matua ki a tātou i tēnei wā. Nā te mea, mehe mea he pai te reo ki te kāinga, he pai te reo ki te kura, ka kite te tipuranga i te pānui, i te tuhi i te reo whakaputa hoki. Ko etahi o a tātou rōpū, i konei, he mea etahi, he whakawhitu kōrero. Etahi, koina te take ka tākoro kēmu, nā te mea nā ngā kēmu, ka whakaputa kōrero. I te mahi au tērā. Ko te painga ki au, kia āwhina i ngā tamariki pakupaku, kia whakawhanaki o rātou reo, kia kōrero i ngā wā katoa, aha ko te aha, reo Māori mā reo Pākehā, ngari ko te nuinga te wā me reo Māori, whāke tērā. Hoki mahi kia whai i ngā rautaki kia pai tō rātou ako, kia kaua, kia kore rātou e hariki wiwi ki wawa. Nā kona kua tino piki ake o rātou pukinga me ngā mahi. Ka āwhina ia hau me te rōpū o kahu i ngā mea katoa. E tai rā ka kore o Pākehā. Engari, he tino nana mātai ki te kōrero Māori. I hoko mātai i etahi momo apps kia whakapakari i te taha reo Matatini. Kua kawea etahi o ēnei tamariki ngā ipapa ki te kāinga kia whakaharatau ki te kāinga hoki. Me kore ake nei pūtea, me kore ake tātou te hokona era momo, ka kawea ki te kāinga, nā te kāinga hoki tautoko ia i ngā tamariki i a mātou hoki. I hoatu mātou ngā kupu, ngā rerenga kōrero ki a tātou whānau, ka hara mai ngā mātua, ngā kuia, ngā tamariki hoki, kia mahi tērā whai ki te kura. Ako rātou i whakaharatau tātou te reo i te kraihe, ka tahi ka mahi anō ki te kāinga. I whakaro mātou kia whakahaere tērā momo āhutanga anō i tēnei tau, hioi nā COVID i panoni. I te wā i tai mai a COVID kia mātou te whakaro me pēhea tonu tātou i tautoko i a tātou whānau i a tātou tamariki, ko tētahi mea i timata mātou i te wā ka noho kai taumata whā, i timata mātou ngā kēmu pērā ki te wharewhare, mā runga ipurangi, kia hono tonu mai ngā whānau ki a mātou, kia rongo tonu rātou ki te reo, kia whakaharatau tonu i te reo.
kia whānui tonu te whakawhanaungatanga. Nā te me mōhio ana mātou he taumaha. Taumaha mua a tātou whānau kia noho ko rātou anake ki te kāinga. Ko tino kitea ngā whanaketanga. E toru aku tamariki, rima ara tautau. I te wā i te matau ki enei mahi, tētau te marama i a rātou kōrero. I nai nei, he waha papa rātou, ka kore rātou e ngū, ka kōrero i ngā wā katoa. Te hoha etahi wā, engari he pai kia rongo i a rātou reo. They've enabled my son Corbin to have extra one-on-one support from Wairere, as well as Kura, she gets the extra support too. So, you know, during COVID and being back at Kura now, they get like video time with her where she sends them Google Docs to help them with their reading and their writing and their kōrero especially. Nā ēnei kaimahi i āta mōhio rātou i ngā pūkenga o ngā tamariki nai nei. Nā tērā katae hoki rātou te tautoko i a rātou kei roto i te akomanga i ngā momo kaupapa orite. Rite ki te tuhituhi, nā i rite ki te pānui, ka tautoko rātou ki roto i te akomanga kia mahi pērā. I decided to send Felix to Kura Kuapapa o te whānau Tahi because his father lives in Auckland and he doesn't have a strong connection with that side of his family. It fills my heart with joy just seeing him speak his language and grow i te ao Māori, mo te reo Māori. You know, I want us to be speaking it more at home basically. I want it to become a norm for us, both at home and I feel so proud when we're out and I speak Māori with them and heads turn and things. I love it. Ke te haere kua aho.